Kung balikon ko ang kabatanon, uban kanako kay gusto kong balikon ang panahon sa akong pagkabatanon, daway katapusan ang pagkamalipayon, dili pareha karon sa COVID diha, di ka pagawason. Dakong panahon didto gyud sa eskwelahan, sulod sa classroom daghan ka og makatunan. Pagkahuman sa klase kami nagukod-gukuran, nagdungsingot na gyud ug naghalhal na gyud hilabihan. Pagbakasyon gani adto gyud sa kaumahan, tabang kang tatay ug nanay sa trabahoan, maglampas, magguna ug magkupra sa lubi ang mga buluhaton sa mga kinabuhing pobre. Sa Domingo ra gyud ang adlaw di ka magmahay, kay pirmi kang makadula bisan way pukahuway. Sa tabanog ug ubang dula nga mag-abot ang imong ginhawa, pastiran gayong lipaya bisan hilabihang kapuya. Lisod na gyud balikon ang unang panahon, kay karon may silpon ug tablet tan-awon. Dakong kalainan na gyud bisan unsaon, kung balikon ko pa ang akong kabatanon. Hirap serius ang aking buhay. Ikaw at ako'y tanging handog lamang. Di ko ninais na ako'y isilang. Ngunit salamat dahil may buhay. Ligaya ko